Pagbasa ti Kakasantos nga Ebanghelyo sumala kan Juan. Nagisiring Hesus sa niya mga tinun-an. Kung higugmo kamo haakon, magtutuman kamo akon mga sugo, pangangaroong ko han amay ngan tatagan kamo niya hinlain nga parabulig, an espirituhan kamatuoran nga magpapabilin hayo kadayunan. Diri karawat haiya ang kalibutan kay diri nakita o nakilala ang kalibutan haiya, kundi nakilala kamo haiya kay nagpapabilin nga naguukoy hiya dida haiyo. Diri ko kamo babayaan nga mag-usaan. Mabalik ako nga da haiyo ha diri maiha. Diri na makikita haakon ang kalibutan kundi makita kamo haakon ngan mabubuhi kamo kay buhi man ako. Kung umabot na ito nga adlaw, hibaruan niyo nga aada ako han ako namay ngan aadi kamo haakon. Sugad nga aada ako haiyo, nahigugma haakon an bisan hin-o nga makarawat ngan magtutuman han akon mga sugo. Higugmaon han akon amay adton nahigugma haakon. Higugmaong kuman hiyangan magpapabilin ako haiya. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Mopay nga gabi aton nga tanan. Happy Mother's Day han mga ginikanan. Ano ang kaibahan han nanay ngan han anak? Ang kaibahan han anak, nag kaya niya nga kuanhan niya ginikanan nga diri magpakita o kuan ba inin papaantoson niya kag anak, pero ang nanay diri gud niya kaya nga maagwantan ni anak bisan ano pa ka masasala han iya anak. Ada gyapon niya magpapabilin nga makarawat niya tungod kay iya man anak. Ang pagigugma han aton isig kasi tao, diri laangay nga nasiring kita nga ginihigugma ko ikaw. Diri ini basta-basta lang nga paghigugmahan aton isig kasi tao. Kay kung ikaw nahigugma ka nimo isig kasi tao, andam ka kumarawat kung anon may ada, kung ano ang mga kasaypanan han imo isig kasi tao kay tungod nahigugma ka man. Pero danay usahay an aton paghigugma, nahigugma lang kitan aton mga kalibil. Pero kung diri natong kalibil inin mga ultimo la magadanay diri naton natatagad nakukuhaan hin mga pagtagad kay lagi ultimo la hira. Kasagaran nito na hinabo aton kay diri kita mara magsabot kung anoan kahuluganhan paghigugma. Kadamuan ha aton inin nasiring nga ginhigugma ko man ikaw. Kutob laha pag istorya puro diri maaram kung anong katungdanan han pag higugma. Kay kung nahigugma ka, andam ka paubos. Kadamo na inin nagbulag nga mga magpartner ha kinabuhi tungod kay diri hira maaram kung ano an gugma. An ira na babaron hang gugma iton yana la warira pagbarohan gugma nga parahan kadayunan. Kay ano man, kay diri maram sumabot nga inin ang gugma ngayon angay mapainobsanon kitahan atong gugma. Kung pananglitan ang aton partner, mag-iisog, kita lat ini magpapaubos, kita ini magpainobsanon nga para diri dumako ini nga mga problema. Pag saragbutan naton mga problema. Didahan aton
paghigugma, han aton isig kasi tao, han aton partner mahal ha, kinabuhi. Ami to, ngan, an kita naman nga mga ginikanan, mga nanay, danay usahay, inin aton paghigugman aton mga anak, baga, diri danay naton baga, nabubutanghan, sakto nga lugar. Kay danay pananglitan, masirangin naton anak, Nay, Ma, hay nanakon medyas, ano naton ginbabaton? Masiring kita. Halagad ka nga lalabutan kapag tutukbon ka na ito, waray kakikita hala, pag sinilpon lagi hapon. Ada ka lang pag inatubag tong cellphone. Kasagaran kita na batonin suga dito. Labi na kung pagkakaaga pag-eskwela, ano naton focus to naton mga anak? Ano na nga oras, waray ka pa pagmamata, ma-eskwela ka pa. Gulpi na naton hin pangisog. Nagdodoro kan cellphone, nagpipiniraw ka pa. Nga unta, angay naton, hirasigon nga anak, buhat na kaya dinani mo balon, inandaman tan ikaw, karigo na kay para, miskwila. Sugad ang pagmamahal, naton mga anak. Pero danay kasi kasagaran. Inin aton pagmamahalan naton anak baga nasusobrahan usahay ano. Kay danay, inin baga naabusaran naton mga anak, na ato na haaton. Pero bisan pa man na ato na lito baga ginluluom, nagtutuklak ta di dadapling nga diri naton pinapakita naton mga anak. Nga unta, magpabilin an atong gugma, an aton mga isigatawo, an aton mga anak, nga mahibaro kita kung ginano pagdarahan gugma kay Hesukristo linmusad nga diha aton, nagpakatawo ya para laha aton tungod han iya gugma nga diha aton, an iya paggugma aton, waray pobre, waray dato, pantay-pantay an iya pagigugma nga diha aton. Maginaw tunta ko nga bisan gamay ko nga napaabot tayo nga pamalandong, may daniyo maguti nga mga mabaruan. Amen.